Salama si tamu laku kita mintu mas solanasang ambek sia indo siulu lante melambi totemo ulendui pananungan renungan harian toraya allo Senin tanggal anan bulan nanan tahun 2022. Lata angkaran tu pasanan tengkota lante melambi totemo may komita sipulong menomba umbasa siya unannung kadan na puang matua. Dolo do may to ta palaku patunduan ta masambayang. Mintu na kadipudian siya kadipangkeran opuang kipatutun mati kalemi. Belan nami palempan tu pak kamase siya pak kaboro. Lako kami mintu mas solanasang. Ondong pi lante melambi totemo ngibengkan allo melo. Landu ka allo ya totemo opuang laki basa siya laki nanungan tu kadami. Paranukan opuang den naupa pena masalomi tu la untunduikan umbengkan pak tangaran kitandai patu borong na tu kadami kinanungan totemo pasak kemukan opuang mitanding talingakan belan nasak kak sadia mukan la urang itu kada maseromi lansangan na puang Yesu kimas sambayang mati kalemi. Amin. Ya tu Pak Basanta lamai bunga na surah na Rasul Paulu lako to Korintus pasal 2 angka 6 saya lako sang pulo misa. Ya tu laku basa angka 6 nakua kadan na puang matua. Ya tu kakinan kipokada duka diolu tosundun kapatonganan na. Apa tangia kakinan na telino siya tangia kakinan na pangulun na telino. Tula diputay undin na. Di pakondi lan misa kada dikua kakinan na puang matua. Siulu solanasang tu dipakaboro lansangan na puang Yesu. Ia tu kakinan nadaka siya nakamali buda tau. Apa tae namintu tau tuolan kakinan. Nasusi to bu tu mi pekutana kumua. Apa tongan ra tu disanga kakinan. Ia tu kakinan betonan na tuo mengkaola lako pak porenna puang matua. Buda ditiro den tu tau nasanga tuomo lan kakinan. Apa ya tu penggauranna tang situru pangadaranna sura madatu. Siulu solanasang ia mote tu nasanga Paulu kakinan na telino. Kakinan susite ladiputay undinna. Ia tu na pak pangadaran na puang matua susi tu na pesabian Paulu lan angkapitu kumua. Ia tu kipokada kakinan na puang matua tu nalampak mo puang matua tempon dio may lata po malabi. Kakinan ia te tang nalambi pangulun na telino. Saba ia ke lanatandai mi. Tae annala unnata itu puang Yesu. Batuanan na iya tu kakinan na puang matua menggaronto lan kasalamaran tu di parandan ulendui kematian na puang Yesu. Ia mote tu nasanga Paulu ulan angka kasera nakua ia tu apa tang nakita pamata siatang narangi patalinga siatang saena pa lan penanna tolino na parandanan mo to ungkamali
Apa ratu tang nakitan na tolino siya tang narangin na pa. Ia tu kakinan ludio may puang matua, ia mo kakinan sundun siya tongan tutang dianggian lakomintu tau. Pak kaboro na puang matua, ia mo pak kaboro tu undoan ni mintu pak kaboro na tolino. Tumangka na sundun ni ilan puang Yesu daw kayu peata. Siulu solanasang tu pada di pakaboro lansangan na puang Yesu. Pak kaboro susi mote tu sipatu latapo pembua lan katuanta. Anna mendadi pak tuladanan sangka. Buda mo soyanan pak kaboro na tolino butung randuk mo malaun. Susinna lan lupa rapuan tondok sia kombongan. Belan na natumang mo barang apa sia kaanokoran batu kuasa. Ya moto angkaran ni tu pak kaboro umpatuladanan ni pak kaboro na Kristu. Anna den tontong rapa sia marampa solanasang. Amin. May komita masembayang. Makure sumanga kan opuang belan na mibengkan atu sangatu kinanay sipulong umbasa siya urang itu kadami opuang matua den no pa iya tu kadami lamen nalainan lan batu batengki kipake ulingkan ni tekatuan mi pakamasian lako kami mintu mas solanasang. Paranukan opuang penama sallo mi tu tontong untaranakan. Umbengkan kakinan nayate katuan mi pakamasian lako kami mintu mas solanasang kilingkan situru pak poreami. Opuang matua kisorong mintu te katuangki mati kalemi. Mitontong umpasakke kan opuang lante ulingkan ni te katuan. Misorongan lako kami mintu mas solanasang. Kitontong batta tuo umpatuladanan ni tu kakinan mangka mi patuladanan lako kami mintu mas solanasang. Opuang matua tanding talinga mo kan opuang. Kisorong tumintu katuang ki mati kalemi. Lansangan na puang Yesu ki masambayang mati kalemi. Amin. Salama lako kita mintu mas solanasang. Puang tu tontong umpasak keki.